Areat enana tin hiwenan hitoji ya ne bezad ya the haliana hidetne ne language keepers that we're all language keepers, so we try to help one another. So today's lesson 2016-17 Navajo II class, lesson 4, addition and subtraction. So you get the numbers yet. Ashana ki tra di ashla astra. So B nahast A nezna shatzada na kitzada tratzada titzada ashlaada astratzada sotzada sebitzada nast etzada na din okokot aibdadil ash kwesha sha hit zohagi kwesha do di do di hit zoko de kuile di do di hit zoko de kuile tra ile hadishi ile akot huda hadishi so asha do naki a hit zoko de kuile asha do naki hit zoko tra ile adonanasha ashlato di ahit zoko de kuile ashlato di ahit zoko snast e hile so edore ado koje bitsatzo hanenigi ya subtraction di do di bitsatzoko de kuile di do di bitsatzoko kwe kushigile ashla na kibitsatzoko de kuile ashla na kibitsatzoko tra ile so dada dile edo dada se bi di bitsatzoko de kuile se bi di bitsatzoko di ile so dashi dada dile